بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی. بله تماشاوان هجا جاره که دن بخلقك نوجي برنامه زمانی ما ام بون میوان مالاوا ایرو جی وانه اما برداومیا هر سوانه می بورینه لسر راست نویسه تمام کرنا هنک آگاهیان لسر راست نویسه اما ایرو بهبدور پارو بکن بله شاگردین دلال هنجی بخیر هاتن وانه خیرو ایرو وانه اما جی به الفابه و راست نویسی دست بیدکه الفابه و راست نویس الفابه ما گوت تیپن کردینه الفابه یا کردی نویسا کردی راست نویس خوا آوای نویسا راسته چه کنگی مزن ته نویساندن چه کنگی مزن ته نویساندن چه کنگی مزن ته نویساندن لگوری نری نوا کنگی تیپن یعنی کردی کنگی ام تیپن گردن نویسن دست بکا هوا که دا هر بجی سرناب به هر بجی جدا چه کنگی مزن ته نویسن نها امی بهفدور ناس بکن چاوا و کنگی تیپن مزن تینا نویسین لور یا بندامه دست بکی دبیجه سرتیپا بیجیان بیجیا یکمین هاو کی آنگو بیجیا کو پشتی خال پرسنیشان و بانشانه تی به تیپا مزن دست بیدکه ام به هفره اف بندا یکمینه جم خواب نویسین سرتیپا بیجیا یکمین سرتیپا بیجیا یکمین هاو که آنگو بیجیا کو پشتی خاله آنگو بیجیا کو پشتی خاله خال پرسنیشان بانشانه او بانشانه ته به تیپا مزن دست پیدکه به تیپا مزن دست پیدکه دست پیدکه سرتیپا بیجای یکم آهاو که چه سرتیپا بیجای یکم بیجای یکم نیاز هاو که سرتیپاوی دست به که مزن تنویسین آنگو بیجای کو پشتی خال بیجای پشتی خال یعنی مگوت نقطه پرسنیشان و بانشانه ته به تیپا مزن دست بدکه میناک ام میناک الور منویسن میناک چاوا دیا من جمالا جیراناته خالتی کامن جی پیره دیا من جمالا جیراناته
جیرانان تê خال خالتîka min jî pêr e خالتîka min jî pêr e belê li vir xal xal jî me got nêzî peyva dawiyê ji hevoka yekemî her wiha tîpa gir piştî xalê tê li vir seretîpa bêjeya yekemîn seretîpa bêjeya yekemîn diya diya bêjeya yekemîn e ji hevokê ne seretîpa wê bi tîpa gir hatiye nivîsîn diya min ji mala cîranan tê xal piştî xalê hevokeke nû dest pê kir ne xaltîka min jî pêr e dîsa xal hevok bi dawî bû baş e niha jî gele hûn kengê herin serdana zozanê dema hûn çûn gazî min jî bikin li vir jî pirs heye ev hevoka me yekemîn e hevoka me li ser xalê bû destpêkê me got piştî xalê niha jî ev pirs e hevan gelo hûnê kengê gelo hûnê kengî herin serdana zozanê zozanê zozan jî bi tîpa gir tê nivîsîn ji ber ku navê mirovan e zozanê pirs nîşan yan jî nîşana pirsê dema hûn çûn gazî min jî bikin dema hûn çûn gazî min jî bikin baş e ev ya destpêkê xal çi gotiye hevok ango bêjeya ku piştî xal pirsnîşan û baneşan niha baneşan li vir errik ev baneşan e çi bi aqil e ev baneşan e hîn rê jî nîşan dide hîn rê jî nîşan dide hîn rê jî nîşan dide belê çi kengî mezin tê nivîsandin seretîpa bêjeya yekemîn a hevokê wekî me got diya min ji mala cîranan tê gelo hûnê kengî herin serdana zozanê errik baş e ango bêjeya ku piştî xal nuqta pirs nîşan nîşaneka pirsê û baneşanê bi tîpa mezin dest pê dike diya min ji mala cîranan tê li vir çi ye seretîpa bêjeya yekemîn ya hevokê ye xal piştî xalê dîse tîpa gir dest pê kiriye xaltîka min jî pêr e ev hevok bi dawî bû niha jî em herin ya duyemîn gelo hûnê kengî herin serdana zozanê li vir çi heye pirs heye ne lê pirsa me jî ji ber ku bêjeya yekemîn e bi tîpa mezin dest pê kiriye pirsnîşan piştî pirsnîşanê çi hatiye tîpa gir dema hûn çûn gazî min jî bikin li vir me got tîp dubare nabe lê ji ber ku errik gotineke matmayê gotineke baneşanî ye ev çawan bêjin yani bi devokî li gorî devokê em baneşana xwe dinivîsin
لگوری دو که در را پای هفدنه جبر وی که اب هاتیان نویسین چه به عاقله هین رژی نشان داده وکه قشمری وک حنک خبیب که چه به عاقله هین رژی نشان داده لفر چه های بانشان ما گفت پشتی بانشان تی پاگر دست پید کن لفر ام دکارن شونا ارک چه بنویسن وی چه به عاقله هین رژی نشان داده یعنی دما کسی که مروفه که ام بیشن نگله که ده عقل خدا او زانه بی تشتكي بكي وكي هناك حنكي خبي بكي يعني جوا كي ماتماي جيب مينن ام بيجن وي تب عقله هين رجي نشان داده سرناف هر تم مزن تين نویساندن سرناف چنا هر بيجي سرناف يعني عنوان دما كنت ناوي نامه كي ناوي ام بيجن مجاره كي تناوي تشتكي بنويسي الجور وكان هام بيجن راس نويسنا بتيبا مزن دست بيت كان ام دكارن راس نويس بي اواي جي بنويسن نها اف سرناف ما راس نويس بگشتی جی دکاری تیپا گر بنویسه و تو دکاری تنه تیپا دست بی که به تیپا گر بنویسه باشه؟ حتی ور پرسیوه هنه پرسیوه هنه در ام نها وی بشی جی ببن ناوین مهو روژان دو کردی ده چاعتی نویسه دست بکر تیپا رازم بنویسن نه به تیپین هور نه ناوین تایبتن ناوین تایبت وک ناوی باجارا ناوی روژین تایبت ناوی مروان ناوی چیایا ناوی گندان ناوی چموکانیا ناوی چیایا اف جوار دویجن ناوین تایبت لیبلی ناوی مهو روژان به تیپین هور تینن ویسین چما جبر کو مگود کسی کو رزمان نویسری زمان کردی جلادت بدرخانه جبر کو تأثیره زمان فرنسي جلكي لسر جلادت بدرخان هبو ويجي هناك ريو ريبازن كردي مينا فرنسي نويسيا د زمان انجليزي ده ناوي روجو مهان بتيبن گرتن نويسي لي د زمان فرنسي ده بتيبن هورتن نويسي جبر وي كج ين كردي جي بتيبن هور هاتن نويسي باشا ام نها لجم خواه و آگاهیه بگرن ناوین روژ و ماهان ناوین روژ و ماهان به تیپین هردک دست پید کن هردک تین هنویسی تین هنویسی میناک دوشم سێشەم چلە ئادار ئاڤرێل و هەروەکیدا navên roj û mehan bi tîpên hordek têne nivîsîn. Duşem, sêşem, çille, adar, avrêl. Navê roj û mehan. Kesek ji we duşem bixê nava hevokekî de. Roja düşemê em ê biçin Her bir. Roja duşemê em ê biçin gul. Kî jî hevokekî li ser sêşem bidê me. Yan jî meha adarê
یان جی مها آوریلی د مها آوریلی دا گل شین تی نه د مها آوریلی دا گل شین دبن دمها آوریلی دا گل شین دبن باشا پرسه و هنش بو بی اگر پرسه و نبنم هرن بندکی نو ام بنده خواهی من بی ملی بنویسن ناوین زمانان د انگلیزی دا مزن د فرانسی دا بچوک تینا نویسین وك ام بيجن فرنسي عربي انجليزي تركي نه هندي افهم من هذه زماننا د فرنسي ده هورتنا نويسين هر وها د زمان كردي ده جي هورتنا نويسين ناوي زمانان د انجليزي ده ببورن ام انجليزي وفرنسي ناين زمان ناوی زمانان د کردی دا بچوک تینا نویسین بله ام بیجن میناک کردی فرانسی عربی و هر وکی ده زمان کردی کبناره زمان کردی کبناره زمان کردی کبناره هر وها ناوی قومنا توان جی بچوک تینا نویسین ناوی قومنا توان بچوک تینا نویسین ناوی قومنا توان بچوک تینا نویسین چاوا میناک از امریکیمه از امریکیمه وی آلکه فرانسی کری وی آلکه فرانسی كري ناوي قومنا توان جيد زماني كريدا بتوك تينا نويسين لفر چه کنگی مزن تی نویساندن ناوی روژو مهان به تیپن هردک تینا نویسین هر وها ناوی زمانان ناوی قومنا توان جي همو بتیپن بتوك تینا نویسین ما قد سدماوي چیش برکو فرانی جلالت بدرخان باندورا زمان فرنسی لیکریه جبرکو د زمان فرنسی ده ناوی وان زمانا ناوی قومان ناوی روژو مهان بچوک تینا نویسین جبروه که د زمان کردی ده جی بچوک هاتنا نویسین او جی سر نویسا جلالت بدرخان
حتی ور پرسیوه هنه هگر پرسیوه نمینن ام تمام بکن هنک تشتین دن هنه می سر وزیده بکن ناوی بیرو باورین اولی به تیپن هور تنن ویسین ناوی بیرو باورین اولی ام بیجن اسلام یعنی جی خریستیان یعنی جی ام بیجن جهودی باشه ناوی اول او باوریان جی بچوک تینا نویسین میناک خریستیانی جهوتی اسلامی او هر وقت باشه ناوی بیرو باورین اولی جی بتیپن بچوک تنن ویسین میناک خریستیانی جهوتی اسلامی او هر وقت مسلمانتی بخواه مسلمانتی اسلامی یعنی جی مسلمانتی هر دو جی ام دکان بنویسین مسلمانتی لور ناسناوین مروان دما کو بناوی وان را بو بن یک و تاوی ناوی وان بین بکارانین به تیپا مزن دست پیدکن اف گلکی خوشه و بالکشه جی لور ناسناوین مروان ناسناوین مروان دما کو بو بن یک کو بناوی وان را بو بن یک به تیپا مزن تینا نویسین بله نیناک چاوا یعنی کرم که وقتی یکییم پرستنا گل ام کارم دیجن یه تاگر سیتی که مثلا باشه لور دبیجه اف نرینک باشه لی اف سرناوی سازی آین سرناوی یکی نه آین نکو ناوی مروانه نه لور ناوی مروان هاتیه خواستن اره ناس ناوی مروان دما کو بناوی وان را بو بن یک به تیپا مزن تینا نویسین وقت چه ناوی لور هفسروکی کجدی احمد ترک هفسروکی کجدی ام بیجن سروک وزیر اردوغان چما بناوی وان را بو یک او جی به تیپا مزین هوان هفسروکی کجده احمد ترک اف جی به تیپا مزن تنویسین چما جبر بناوی را بویه یک وکی دن شاردار باجار مزن آمده عثمان بایدمر شاردار باجار آمده عثمان بایدمر او هر وقت ده لور میناک ندیجی هنه سرک وزیر اردوغان
سروک کردستان فدرال مسعود برزانی، شهردار باجار مزن آمد عثمان بایدمر، سروک امریکای جورج و پاشناوی. اردوغان سروک وزیر ترکیه بوش سروک امریکایی. یعنی ناوین کسایت نافدار دماکو ناسناویان بناویان و هاتبنا گریدان بوبن یک وک ام بیجن هسروک که جدی جهد ام بدر بکر ام ناسکن احمد ترکه نه شهردار باجار آمده ام جهد ناسکن کو عثمان بایدمره باشه اجی یک جبشن راست نویسیه برسه و مانه هنک مناقل جمعه بین دکارن سروزی دبکن كان بيجن انه هر نابكي مركزيه بقريدايه نشرطه هناك انسان هنا يعني صالك منين درد كمان لأف دمك دريجة جو بنافي وافا بوياك تفهم كرت ولكن هام بيجن ريبر ابو ام دماكو ام بين ريبر جدا بدربه كده ابو تبيرامه سروک کردستان فدرال مسعود برزانی نه دماد به سروک کردستان فدرال همه جی بتی بین گرد دست بید کن جهده در بکیره مسعود برزانی کوی بالا مده دما کو بناوی وان را بو بین یک یعنی نکو هر کس بله دما کو هنه کس هنه سالک دو سال دمینن و دچن کس ندید کمشون آواده لی افج برکو دمک دریجه و گله دران خواندنی ده تشاد ناوی واتی نگوتن جبروی بدر بکره هفت سروک شهردار ویرنگی سرکفتن پرسیوه هنه اگر پرسیوه نما بن امانه خواب داوید کن بلی تماشاوان انهجا امگهان داوی آوانه خواه ام بهوینه کو حتی جدست بی که حتی داوی و باش آگاهی گرته بی نهاجم خاطر خوش ود خوازن حتی خلقه کلین بین نوا خیر خوشیده خمل و روشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه زمان کردی